Eyo ne di sanga bok petana kabidi lelu. Mujalu minu jangondo minai. Wamatu miabidi nyasat. Angondo minai. Nchidi mecha binunu magmiabidi nebibidi nebisatu. Tudi filani misu kana miya yetu yonsu kudi mukalenge. Miya biyonsu tutui kalangana. Buti na bumbo kumutendelele ni di sanka. Mugu mutumbishi na misambu yetu. Tudi filai. Chikondo echimutule palawa masia. Yesu alwampinje. Yesu alwampinje. Yesu Eyo bana banzambi ngasa ni ditalale bya kujita to nzambi bikala nenu myabiyonsu ni ikalangana mudini ja Kristo mkalengo wetu amen. Bana betu ndisanga bako pedana kabidi lelu jani ndi mwambi kafumbu mutamba mwambi wa mishoni ijiba bikila anyi yakajiba bikila na APSM American Presbyterian Congo Mission. Nungu tuaka fungu bakalu tutendele mwakulu wetu wa chiluba boku kwa chibetu bonsu bako wabatikaba yibungu mwakulu wa chingelesha anyi wanfalansi. Anyi bajikwetu mene boku bungu vije miande mimpi ya nzambi mumiakulu yetu. Matuku wakupita kabu pepi ni ngondu ibidi kan tuiba monangana kabidi bwalu batuaka di benza lwendu bai batangile mbulo bobo bankambo betu kuta kujenga bokwela mpala boba kuidiba na nubikileni ba depute national. Nungu togu ye boku jifundisha mene bu makele budi bwane kai sogisto akele mkenjil muntu yonso ayo kwa boku jifundisha dini. Nungu milombu yenu ya kutukwa jishibwala toke ende ndisanga ni mtoku pia na kabichi. Tuchindi jingu ni milombu yenu umalo onsu. Tubemi mbimpa wandi tunga dia tujiri umalu makolo bwa chikondo echi. Bwalu bwa budi buloba budi bikala nubwechi. Nemabele budi bantu bonso bikala bafila kana matunga makwa bwa kubabende ajinganu bwa kuikala momo batuluisha. Baso bana bangate bitu babimbia buloba. Tututambo kwa bwalu bwa mkalengu wetu kena mutekete. Ujwamba bwana bubikala bwana nku nansha ni bwa kufani tufamene batushife twetu bonso bwa bobu kwa nchi tubecha buloba. Nguba bwalo bini tamu kishidi tungi tumunda machanza chanzambi. Katweni malu abungi bwalo bachikondo katweni basu kabidi kukwata bantu mutanchi munle kubisanji nansha. Toka dini luta tu lwa bisanji ebi di tutakamina numan bantu bagadi mogu tukwatisha baku bilongo lola kika ile lweo nagotoman. Nungubalo bakumpal ne tulombe nzambi bwa nyuma ikala mungachu mwetu atulombole mkumva ni mkubala kwa didi ya nzambi. Ngwatikala tuaka mana kumvudi ni tulombele babedi bantu banunu baka jibamulu fine bana banshi badi miyabe yons. Babalo ebu tulomba nzambi. Tatu nzambi mkalengo wetu tudi kumpala kwa eba mchikondo echi. Tudi tukusagidile bwalu bwa mkachu mamatuku nashal kunyima kati bima nakabidi kumpala kwa bansantu bebe bwatu kubambile di. Bwalu bwa katu akadiku tuaka nzamendo. Nungu togu pia ntu tukusagidile tatu wetu. Bwa mchikondo echi tudi kumpala kwa ebe binyi gimitu yetu kumpala kwa ebe nzambu wetu. Na aba bons mumichi mabadikule bwalu bwa nyuma uju tulombolo popa mwa. Kaunle michi mi abantu bebe bwa mvudidi ebe. Ikala nzambu wetu pata wabala mkando webe. Tutukulomba nungu nijisangale mudindi ya Kristo mkalengo wetu. Amen. Bana banzambi netu bale didi ya nzambi kumpala kwa nagu wamba netu banyana diye di bwalu bwa malu aja fitakana kwetu tujiba amanya musambu munene ujumatu kwa ujanu bwa mukenshi munene wa muntu kai ujuma kwikala mukalenga wajitu muntu wa mushindu kai
Nungwe babu imbama na kwamba amba miabe ni bambi banzambi imbama na kwamba kadi bana betu babidi bama babidi ni song almumu okungel jikong kadi mwambe ujwambe bia bishe so bia kadi bimbo ajogul bia mumo kulu wetu bo to anjukumvu kabidi bimbo mumo kulu wetu nungu bo kutumikele di yede ngambe mbo muya nganga wa muya kulukupanga ngchilem na kwamba ne bo bolwebu ne tubalulule mumukanda mwine ujiba bikele watu telenom Mugu jumuna kwa mogu ne mukenji muibidi do telenom nunku netubale mumuganda ujibonso batamba ku kwamba matukwa mujimama nakasambu kimpa bitiba kumva kujibana nunku mumuganda wa do telenom chapter jigun mwanda mutegete verse jigumni tano an jigumni naito nikudi makumi abidi netubale mudina diakilisto mene. On va lire dans Deutéronome 17, versets 14 jusqu'à 20. Malo amukalenga wabo ya mutu amukanda juambe na nku mu verse jikumini na ibe jubamba ne. Fano abwele mubuloba budi yepo wanzambi wenu nupa. Fano abufian. Fano ashikamamu. Fano ambane tudisumwile mukelenge bwa kuteka kumutu kwetu bubisamba bikwabo bidi bitwela munkachi. Nenu tekele mukelenge kumutu kwenu anu yeye ujiye po wanzambi wenu sungula. Nutekele anu wa munkachi mwa bana benu bu mukelenge wenu. Kanu teki mwenyi ujikayi mwanenu kumutu kwenu. Kadi yeye kena nebwalu bwaku jikumba shila tubalu twa bunyi anyi bwaku fingisha bantu mu Egyptu bwa kupeta ye tubalu twa bunyi. Bwalu bwa yepo wakamana kunuambila ne. Kanu finganyi munjila ukabidi. Yeye kena nebwalu bwaku ja ngachila bakashi babungi bwa munaye muchima wanji. Yeye kena ni bwalu bwa kujikumbashila byamu bya arjane bya or. Fashikama ye fankwasa wanji wabukalenge yeye na jifunjile mukanda wa mikenji iji mifunda mukanda au ujimu byanza bya bakwidi ba muben lewi. Ye na ashale ne mukanda ewu na ubale matuku and ons. Nungu yeye na amanye mwakuchi na yepoa. Zambi wanji ne mwakutu mikila mei onso ne mikenji onso biji bifu ndamubwa kubienza. Nungu muchim wandi kawujibandishi kumutu kwa bana babu. Nungu yeye kasesuki munjila wa mikenji nash kuchanza cha balume nash kuchanza cha bagaji. Nungu neba vujije matuku abukalenga bwandi na bana bandi muyiselele. Tupinga na mumvese wajiku mwina ikabidi. Pano abwele mubuloba bujiye po wanzambi wenu unupa. Pano abufian. Pano ashikamamu. Pano ambane tujisumwile mukalenga bwa kuteka kumutu kwetu bu bisamba bikwabo bidi bitwela munkachi. Nenu tekele mukalenga kumutu kwenu anu yeye ujiye po wanzambi wenu usungula. Nuteke anu wa munkachi mwa bana benu bumukalenga wenu. Mumvesi 15 chitubachende cha chibiji chitubile be. Nuteke mukalenga wenu anu ewu wa munkachi mwa bana benu. Ame ya yepowa. On va essayer un peu de lire aussi en français pour faire comprendre. Ça m'a été demandé par nos frères et sœurs pour dire qu'est-ce que j'en pense
sur Deutéronome 17, verset 15, mais on a lu 14 à 20. Je lis encore 14 à 20. Règle concernant les rois. Lorsque vous aurez pénétré dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous accordera, que vous en aurez pris possession et vous vous y serez installés, vous désirerez peut-être avoir un roi pour être comme toutes les nations voisines. Vous vous donnerez alors pour roi l'homme que le Seigneur votre Dieu choisira lui-même. Ce sera un Israélite. Vous n'accepterez pas comme roi un étranger, quelqu'un qui n'est pas de votre peuple. C'est la parole du Seigneur. Vous allez continuer jusqu'au 20. Nungu twetu bamana kubala mugando wa nzambi nungu netuimba musambu udinomba mugando wa misambu udinomba luka makumi abidini mwanda mtegete tudi bu masala ibwal tudi muchikondo chikole tudi bantu batuluisha mvita nungu tuimbai musambu ni disanka musambu juloka makumi abidi na mwanda mtegete tubi kai bana betu. Bana betu tu kolesha nyoyo tu dibu masalai tu la negetu satana udimuse udine tu chinji Andiluguna Angate na bamuswe Satana udimuswe utuleja malu Andi makole oso none di kena jangi kena ne tu dinanga tu bidai di andi aye kutu te ya katu mwita buje Koleshai michima musungidi wetu udi mwakumupita udi pepinetu katu chini tubika Yesu di gonso Pachine Maluma Bihonso Kapena nebukole Ntudi bategete Yesu mukole wetu
natulile ulonde kunyima ngatuloni mua natupe moyo netu mutumishe Eyo bana banzambi bumuna kwamba bwase musambu udi bantu bonsu bimba kwetu ku Kongo matukwa udianu bwa malu ajatangila muntu uli makwikala mukalenga nungu meme nagadi ngame netu yishan fa malma kwabo kadi bagungel gonga ne mwambi we muju kan mokulo fa bolo mene mun na kwa mbo bikala bina kwabo yenveso muju ba filaw netu tete bieto mushindu okokula kabiji mwabawo walto kumva bambi bakwabo basukusesuisha bantu kuchijibulele labo kubaisha bwalu ba matafuluga adika yi mikala kunash nonko tokwa mene tubal fa mukande mwine wa dutere nome muchene ngelike kukujumuno kwa mwoku bwane mukenju mwibidi wakafesha nzambi bene yiselele mwakadi buni bwa kulonda mumalu ajatangila muntu udi bene chisamba chonso ani bantu bonso ni bogusungula bumkale nungu mubwalwebu budi ku Kongo bakula bwana nganyu mokwikala mukalenge bwalu bwa twakumona bisamba bikwabo bantu bakwa bafuma kukwabo badikaba yi ne masha mu Kongo balombo le jitunga nungu kunyanga menjitunga jetu nanga beno matunga makwabo batutubikile ne ba occidental mbasi kututekele nanga benyi ani bantu bakwa badikaba yi bana ba Kongo ani badikaba yi ne bulele mene mu Kongo nash babo bukulombo le pen Kongo nonku balwebo bujibuta chisha bana baditunga ja Kongo ntoku mona ba mobetu baku fila menji bakwikala ne mukenji ujutangle bwane nganyi mene uduma kwikala mukalenga mungachi mabana ba ben Kongo nongo bato kubala mumukande ujiba kwa bubana betu bamana kujanjile kufila byakadi bimpe twamba muchiji mukande wanzambi wamba bwalu bwa mutu jibonso tulonda bantu mbamani bimpe bwane kuchibangi dilo chijuba bigilele lunba theologien kumbala bagadi bambene mumfalansa bwane droit naturel idibu na shibalo kubigila katataka na shukudi ben catholique bwane droit canonique ngo bagulugu kujumwa mene mbotu yana mutewo bwalu bwandi yi janzambi jitu yile nungu bamana kwamba nungu toku itabusha kubadilanga na mumugando wa mugenju mwibidi ani detere nome utujitwamba muchena ngelika men chidichomvuja mena mugenju mwibidi nungu mumugenje mwibidi nzambi uji uleje mushindu wa muntu uji mwakwikala mukalenge wa bena yiselele bobo bamana kumbuka mu Egyptu
Nungu nzambi du bamela pano abwela mubukalenge mumusoko mena mulaye pano asomba mu misango mikwabo michima yenu ne iteke mena bokwikala ni mukalenge. Nungu binu ikala no gusubo kwikala ni mukalenge. Mushindu kayudi mwakwikala mukalenge wenu. Nashabubi ikala malu abumfumu anyimenja kwamba ne bukalenge. Mbufuma kukwabo kubisamba bikwabo bitutubikila baka mona bumudiba bikila bwane Paulo mukalenge Ramses kwamba ne mukalenge mfumu ujubamba ne roi. Mumvese jikumini na itono kujumini tano badibamba bwalwepo. Nungu nzambi ju ambane buwa bialo menji munka chumwenu buwane nudi mwakikala ne mukalenge. Meme nzambi ndingi tabujo buwanwe nunu ikale mene ne mukalenge bilonde shele jiso jenu. Kadi mukenju undino ilele meme ujanu wane mukalenge unu asungu lawu. Ikala wa munka chumwabana ba iselele. Ikala munka chumwabana benu mene. Bwalu bwa mukalenga une ikale ne dichina ja yepowa. Bwalu bwa meme ne muleji chijine bwa kwenza mene. Je disais ceci, même si la monarchie est une institution d'origine étrangère, verset 14, elle est acceptée par Dieu qui doit choisir lui-même les rois, théocratie. Dieu a accepté la monarchie, bien qu'elle était d'origine étrangère, condition que Dieu lui-même choisisse un roi. Ce qui semble supposer une forme de monarchie élective plutôt qu'héréditaire. Zambi duamba bwane na kuitabusha bwalu babyalo menju munda mwa michimo yenu. Bwakwikala ni mukalenge ndingi tabusha. Kadi mukalenga uni kala usungu jibwa mukunji meme nkayani. Kikajana mbwane wa mujifuwanyi wa mututu kampanda nanshe hereditaire. Muntu uji muchima wa nzambi muswe. Nungu nzambi jubaleje bwane nanshe bibikala bwane nujumu kusungula nyimsungula muntu awu kikaji mwenyi munkachi mwenu. Kikadi muntu uji mwikala ne makasa abidi luseka dika sikwaka jikwabu dika leko ngwamba bwane mujibena France bamba bwane loyauté partagée. Ikala anuwa muchisamba cha iselele men. Les étrangers sont exclus de cette fonction. Cette monarchie élective n'autorise pas les étrangers, sont exclus. Ils ne peuvent pas prendre la magistrature suprême anyikwanga tabukalenge. Mbwa muntu mwenye munkachi mwa bana ba iselele kakadini mbwa kwanga tabukalenge byakajani bikika muntu uji wa mujiku ani muchisamba cha iselele. Nungu nagusukwima na boku tangla bwane tangla yi mushindu jinzambi jije tumene jijija amba bwane mushindu mukenju bwa kwikala mukelenge anyi mushindu wa muntu jini bwa kwikala mukelenge. Zambi ju leje ju amba bwane muntu jini chakusumu jibabu mukelenge ikala muntu wa kujifuekesh. Muntu uji kaini kajiu. Muntu uji bantu bonso bita bouge. Le roi choisi devra rester modeste dans ses moyens et ses ambitions. Kika di muntu uji ni lukuka.
Numuntu wakadini bwa kunemeka mikenji ya nzambi. Chimfanya bwalu kabu chimfanya kabu tubu ashema. Kujia nujuma na kanu enu mwana ashipa kalo makalenga wonso wa mkongwa. Mwana wa mwene Kongo mulelela. Pakwanga ta ibukelenge. Noku mwana ni kujifwekesha munda mwa mchima wandi na nshimu kwa kula kwende na nshimu bienze di biende. Le roi que vous choisirez devra rester modeste dans ses moyens et ses ambitions. Mukalenga unujini boku sungula. Ikalen muntu ujini kujifwekesha. Kaini muluku kanyi mchima wabiuma. Mkwenze kwa malu. Kadikala muntu ujutumikile mikenji yani. Kanu wakuju mwenene ke yenu. Mwana wa munkachi mwa bene Kongo. Ni kujifwekesha mene. Mkwenze kwa ndi kwa malu. Bako wabake bakulala munzu buminene. Yeye. Ni mwene kwa ndi balala munzu buwa mukese ujibantu bonso bikala balala. Kujifwekesha kulele. Nzambi ujumambe kimeme tumumugande ujuambe bwane. Le roi choisi devra rester modeste dans ses moyens et ses ambitions. Il observera fidèlement la loi. Muntu uji ulama mikenji ya nzambi mukenje uwane. Kabena mwa kusungula muntu mwenye munkachimwa. Bwabukale mkachimwa banu ba Israel. Nungu mwaba umo ujibu bamba. Beji bamba mumogulu mfalansa bimba be. Mukale nga uni kalibishi. Il ne lui est donc pas reconnu de pouvoir législatif, mais seulement celui de faire observer la loi de Dieu. Constitution mene. Yeye mukale nga umene pa bwele mubukale nga. Kena kubwa yeye kwele mikenji ka mujimu wandi. Mujimu wa unga bakwiji. Bele mikenji. Nungu yeye bujina bumbo kulama mukanda umumanzanji ya bidibwane. Muntu kenu mokuye pambelu fa dilongo lola fa constitution. Mutu ituma na mukalengo tujinendo wajitungas. Bwalu bonso buju wenze uju utangela ni mikenji jimieji ibwe. Bwalu banzambi wakuteka bakwidi batutubigile bwana ba parlementaire. Badibele mujimu wabu wakwele mikenji. Kulondolola na kutangile mena bantu badibikala mumatanda. Mujimu wabu mbwana kuikala ni malanda ni matunga makwabo. Ameaba mikwabo. Nungu mukalenga bujina abu yeye mbokulama chibungwa chitutubigile bwana mkandu wa mikenji constitution. Bwapa di bantu basu kusesu kamene to. Malu adinzambi mwamba bakwidi bandi bakuswika nunku bakwamba nunku. Le livre du Deutéronome tient son nom de ce passage 18 pour exprimer le fait de recopier les textes. La version grecque utilisait ce mot Deutéronome qui veut dire deuxième loi. Mon verse dit comme nous mandam kulubajiba mam. Fashikama ye fankwasa wandi wa bukalenge ye na difunjile mukanda wa mikenji iji mifunda mu mukanda uji mubyanza bya bakwiji ba mubene lewi ye mujimu wende ngokwanga temikenja kufunda kuilama chitutubikile lelo mumyakulu ya batoke ne constitution budina mbokulama ndimpinga na mushindu wa mukalenge ujibana ba mwene Kongo die di lolu kutujibwalu bwa sembwalu bujifanshi mpindi ba mena kadinga nyuto asungula mukalenge bene Kongo tutunu manunu jiku babungu nunu tendele butukune munya kujibitanda bitule bipuwe bantu bajibaye mujinde tono kujilolu bikala batendele nzambi kadika la muzambi mulelu nunu tendelele toku mwana to ni bambi banzambi bakwabo bajiba sukusesuisha bana banzambi bambane mukenji ujiba sukusungula kujibaku ijawu mbokutafulula bana ba mwene Kongo bajibumbusha bakwabo akabika jibene Kongo. Non, je voulais dire ceci: il y a des prédicateurs ou des clergés qui veulent induire les gens en erreur pour dire que
la loi que les Congolais ou le Parlement veut voter actuellement, ils veulent séparer les Congolais et exclure les autres pour qu'ils ne soient pas des Congolais. Non. Mugenjika wena wamba nanku na shubwalu bujubwa be muntu yons. Ujimika la mwena Congo. Bagwa bumbalo bubenyi, bakujenzi bubena Congo. Bagwa bumbale jibwe, tatumika la wa, jitunga jikwa bumamwa, jitunga jikwa bubonso bumbena Congo. Bagwa bumbika la mtatu ni mamu bonso anu ba mubulobo bwa Congo bajinibisa ambabi ya Congo. Nubwalu bujumwa be umbwane, muntu jumwa wika la mukalenge mene ujumwa kulombola ngwa mshindu kai. Muntu jinu bokulombola muntu jumwikala tatu mwikala mwena Congo mamu mwena Congo bwalu bwa palo kumalu ujini dikasa jikwabu luseke kampanda kena ulukuta songulula anyi mushindo kukosa chilumbu bwane kane lutatu bwane ni ngakwile nganyi misami kwabu mdi matungo sato alwanga na mvita bigala mamu ujumwikala wa luseke lwa Congo Braz tatu mika lo kuno kwa ntatu walu segelu kwa mamu walu segelu kwao bwalga tontombe bwana mumi kenji ka kwena bwalu bokulwana mvita fedi bantu balo bokuno ngata malobenu to buli nabo bokulwana na nungudi badi fatu kaji tuye bokwenze nungubi kala mukalenga ujima kasabidi njime ni bwa ni ditungane dikal ni lutatu chijiba bigila loyauté partagée nunko bwalwebu kukosa kwa mwaku mukandi wa Nzambi mumana kukosa bwalwebu ujwambe ni bwa muntu kwikala mukalenga wenu kikaji mwenye munkachi mwenu ikala mwene iselele mene nungu nyuma nkayende nanu lombol mwenu bayayi kumasungula nanga bakwidi le parlementaire nujibana ba Nzambi nujibamanyi bunu jinabu numanyi bwana Nzambi okunu sungula bwana wenu kwele mikenji milelela ilimo kukwashe ditunga kukwachisha ni bantu kabiti nungu kanu yikufana ditunga kubija ni chiteku bwalu babungu bajini biuma mboba diba mbane bajibika la bake bangolo ni biamu shinga mukole ni mabo mushinga mukole hapeta bibiumba yikufana matunga makwabo nungu kulokwele mikenji balukunu feshe biuma banusumba kuchibija ni chiteku bwanu fanga mwakwele mikenji idi mwakukwachi ditunga ne bana ba Congo nungu jiyeji lwalu kutuji bonsu bwanu butuji nabo mbo kwambile basungula betu ba député ba sénateur miabe inuti numanyine jisu dia yepo jijinu tangila kanu lonji bantu bakwabo bamene mbambi banzambi basukubweje kaja bwalu bujinzambi mwamba mbamba bwana muntu kwikala mukalenga bene bamba bwana mwenyi kene mkwikala mwenyi jitu mwenyi jumakala mwenyi jitu ngojuma kusomba kwenze mijimu kai yonso idi imweneka mujitu kadi nzambi ju amba bwa muntu kwikala mukalenga ikala no mwana wa jitu ngati edi ndi ya nzambi jinu kwachish ditukwashi bonso mudine ja Kristo mukalenga wetu amen tunomba nzambi Tato Nzambi tujitu kusakidile bwalu ba ujutu yisha mbikondo bionso ujibiaka ni kabi biakan. To askidile ba ogu tubeli ndidi ya bakabji mumokulu wetu bwane. Bulelela bana ba iselele ba mana kumbuka mwa Egypto ba kumona bisamba bya bungu bya kadini bakalenga ba. Kadiwe waka juba lombolo kujidi ebe ne kujiyi ne kubukole ne bulombo ji ba mos. Kadi Nzambi wetu wakamani pa bwele mbukalenga emu musokweu bobo ni bikali jinga ni mukalen kadi wako amba ni ndingi tabuju menje no kadi bwalu bomo fana waskusunu mukalen no sungule wa muchisambe chen mungachi mwa bana benu men nungu bwalu ebubu yisha bena Congo mi abionso di bikalangana diye jukwata mumichima yabu muntu kaluba kubaseswish bwalu mwana wa mwene Congo ujikumokula majitunga kenu makwenzele bana ba bibi kenu makuba kwata chikwata kwata kenu makushpe bantu chishipe shipe nguba bwalu bitatu wetu tulombe litunga jetu tulombe ni mukalenga wetu Felix Antoine Tshisekedi ni bamunzu mwende ni masala yetu menaja lwanga mvita kwaka tulombe le ba minyampale betu batu inabu ba premier ministre ni bakwabo ba ministre bajwezi na mujimu ni bakwiji betu mene batu tu bikila bwana basungula ba député ni ba sénateur
bapalunga ni menji pa ya buku bwalo ebu bele menji misang mwanda mteketa kupalo kwa kusungula bwalo buji bakufikisha bana ba Kongo munda dijinga jabu njana mukaleng ikalanu mwana wa Kongo watatu wama eji nji difuma kudi nonku bwalo ebu tutulombel baji mumpitaji baji bagaji ba mulufile bana banshine bantu banunu boss to beste kumundu ma chance cheb uba kwachish tulombele bambi banzambi miabi onsudi bikalana ne bango vene mene bantu bonso baji benzimi dimu idimu kwasha bantu bikalumundu ma chance cheb itabujaku jilombe je tutatu wetu katata kujiye ujumanyi mokunu lama bwanenu kanu lenduki ne uji mokunu te kumpalo kwa butumbi bwandi ndisanga dinene kanu ichilema kujinzambi umwepele musungi wetu bwa Yesu Kristo mukalenga wetu kwikala butumbi ne buneme ne bukokesh ne bukole kumpalo kwa bikondo beyonce ne katataka ne chendelele amen yepo anulame anusankisha yepo anulame anusankisha yepo anulame anusankisha kwa kunyena anaku dija wewe yepo ajiwejani yepo mabuani zambi kuleto o zambi kuleto